Hallelujah. Kapunga coach, kalanganan Kaun coach, kapunggiang Kaun coach, pwede sabol makalangan ng chain. Pilewan sa umaw, bibil kakpachuto wasach, sanga chakara paeo, pwede masanan coach, may alata. Life kanapil kan wiyawi. Or kapunga coach ay sa ukoros welcome koros bilban pachong niya, pun life, pun video watch. Kichapaneo panan marang kahon Jesus murin sa was mau mansang mau tabil sa uchuk mau wasa makam koch-kochyan kelak ta makam mimilale ikosa mo ikomi kalangan kiyang coach ampil stop pai ampil makam piluyanta waksyan kengkak panapon life so ibang kapakap nang kelak coach nang kelak coach Elemoin clocker wapete riau Nebraska ibileo ko to yung kak share tama ngayon sa rawi bilgan kamaray ni kaniya makin wiya ina nga naimong yung kak share ang child kay dekin po kom socho kan rong kamilel makampil kan wata suksukul ke masalan coach kayo kasalel kapinga coach po na maur nanchi ang lalapoch nan song ni rair magchekin mimilala mesong kan wiyawi me pil koporiamo yara mas filter me la asong kan me porta kchela nana coach chela nana tawlul kauno en sawasay kchel kalwa kan kchel na nal me pungi me sapol masan kan kawait ki kan kchel kan bona sa coach en saw koros kchel kan lukworiang nien so ma chay pan lukworian an charmayat 33 masan kchel call upon kchel lukwori aban saban kchel kasale yang kchel me kan makchay chukasik o kamelele te lama me kakuyawi ya so chakapakat isyo mento to ulay banda chongay kapakat chakol tame nganen coach pan lead ki niya yan kak share ak chay bilpan yo kupana so chay upano sa kam coach yon chay upano ya chakapakat kapeng nang clock watch kalangan kiyang coach pwede yan sa umaw me muita takchan ken kaki upana niya mukuto wasach kamelele mo kom chupa choto chama esa pungala accident yo po kom yanute po live watch ap kamelele mi esa pul mang coach plan po na more tama kom bil pachulalen so pay nang clock coach mangi coach ko porque kasalatan kom hila so kamelele mo kom bil klanger title caption in live watch ko sa iya isma kachaken peikiong ya chakao or kap nga coach porque mi coach kap me coach ko na batar ang komi ungoy nan maray kapon raw so era essential makom sa gincha kom so lang te masania iran puk mia may kitar pon captionen pon life watch i may men share ang child nang clock watch kaping kiyang coach po kiyan so mau mekin mo itatak challenge kin kake ugupan sa pon mamasa kamelele men one laute na chapel kula nan masanen ko chipil one laute na chapan we apan miola chasolar pan ka chapan ki ismekin kolo ke masanen coach te ka chapan ki kaskasawi malaban maite ya momwe ap ke chaliale masano masano mek chako youtube bank yo menosola we ki yi masano me ban ki yong chako mor me ban kamaray ni kicha yi masano me anane pasana cha mor ponan mor watch mak chapan pasan nintu na pilmen bileu chako preya ni a chapan pasan pon achak paikan acha insena mau pasan pon acha panay te pasan pon tamak chapilan laro ko yung kila put out masanan coach chashukak poitaw pachapach warainan mor watch so kasambalang kam yung ekchangan rong sisas kin masani mamia salang mal men rong kumailan rong mau ponia chapan rong mau ak chapan kamelele mek chapan rong mau chapan pilata ma maurke pok chawe ni chapan rong mau chapan we ma kascho rong mau especially ngoy ibilkin chonok koyak not koyak ibilkin chonok rong mau we niya sa may learn we about watch the masan watch the kawait watch ay bilkas kuli kiniya pain ngo yan kak rong mau poni ay ban rong mau kawewe the instruction the direction in me ko chiyo may ban uya ay ban kak wewe kumau ya tuwa na iban ya wasay ban gila mo ya wasay ban pulim mo dami ban uyang mo amak chaban ko chiyo rong mau
akchaban chuka kaleti mangi chikpa amen so kapunga coach ayara pen ran wa chako saya wasan isime kichapa peikiong ye ya chakaon makchapa peikiong ta makchapa peikiong ama kupuron coach makchapa peikiong a coach makchaw ya papa ama kaiteken kupuron coach kichas chapa peikiong coach akchana na osa makchapa peikiong tip uy mulan tip mela ime uksaro masan yang kchaile ime poinan tip ye mela nan Roman wano riesak silu inta poinan tip ye mela ap kisakis sapanan coach ye maur sauchik ren crisis so kisakis sapanan coach maur sauchik ren crisis so through Christ Jesus alone makchakakan gige ka maur ama without him te usangan uya ba pena chakel so imen wata kong chawa sang wata pueki tame Jesus mama sani inenen kosompal melel kichang kopretong na cha mauro pinkilang dia cha maure ni nintuan an so me kolkolok nan chiyong railen kak wewe kitame mama sani ap irai ke nukiyang kosoneten Moses o tame railan lar mimilale mamaurki ana pokan wiya pokan mere chikita koir talale arnian so me Jesus kochto pilsongen kawait kin rail tame melelu tame pu pilmiya charai pasapeng pilmiyara charai pung pil kamelele manan maurwach nan ranwach tuwecha kamuyo ngoy pil ria chakan tatames pil surround kicha aramas kana chapane pilmiya charai pung miya cha chai pung ninta aso po yech buya pa na yechi me yason ma ime yan laren ma ime saken uyan ma may bang uya usong ay bang uya tati di bang reala so amasanen coach imo kasampal kichana sa masanen coach po masises masani image ay imo konong chan uya mendaman ono iba pa intammo tenono iba pa kakairiatanan mo ap masanen coach masani yanana wakit ay uya pa yanana wakit puekin coach kan me masan ime sabul man kiamos ngokan am mauren ime pil sabul man kiaya ite sapaikyang iste sapaikyang ngoy or supay kapal milan anapal tepil tame chel tame wasama tawato ko sa iyate tame ay tapikan ko sa iya isme kapaikyang makasapaikyang coach me kasche papaikyang coach or tip me ko ye papa tip me kapaikyang way bang watakson and conversation te kasay panon nan puan men suskano Jesus niya chapil bang watwatak akom kak pen pulikitin na maur pen kilkilanken komui kichabangkin ronga sangchur nan masana puen kak tete ma meuya masanen coach kai tekin ai kasay ap masanen coach so niya chabang watwatak akom pen kilkilanken komui ngoyang wiya songan kang oti te songan peitak te songan kalalapak pukan niyan so mi sekotonan maur wache niyan so mi rong me yana na muitang Christ ay maur inta muitang Christ ay maur kin mo ay rang karusia na ay maur imuitang Christ pui matawa mi muitang pui kin sarawi kin kapakap kin sawasara mas kin katakong aramas ko ibak may was kin u buanga ki yechkan apunan masanen ko katete dipungit wana chapang maur so nan son walu silisak eo hallelujah inchite pon life and 34 mais tiban sa pungala inta me 34 ap ibang nuta che wata kasang silisa ke bang wata kasang silisa ke kola so masani si se sor kochin masani yang men susoko me poson la na kumail pan pe kyang ay patangkan kumail uta pan uyala no ichum patak melel so makchaban pe kyan sa bolmon Jesus patangkan tame mama sani ran watch kichan uya tamak chama kiligilang na masani kichan liksang acha kamaramas te liksang acha lipanet kalula wali akabalak chana na uya makchan an mama sanan coach masani kichan ter kalimang i maurin sampawch kichana na pekya so masani o kumail pan tete kila me melelo pan kasalatong kumaila so Jesus kawait kinrail niyan so ekawait ken rail diech tamak maila nana uya kumaila nane kumaila kan me poson lar kumaila kan me itita wenia chailen peikiong sapol me patangkan pok chaikang en kak uya la melalin sapol ma chum batak po kichakak mo itong sises na chamor yet kichabil uya selicha tata ke selicha te berperen kicha maurin sampawach maurin sampawach kareta esto bang kaireta cha poson makcha kiyang chok rais wasa
kita berpulikitiar supaya we yang salisong cikan ai me ko sa ya makchai ban te gila ta me melelo ban ka salatong kchaila pwe ki chaka matawa makcha salatok pokcham asias ngok kicha ta kan wai kicha mamor kicha miana cha moni ma cha cha panai nai wara chasto sa songkan kicha payama o songkan mi arecha chaka matawa me oi ischana an me ko chpo mi ai me koros a palingani cha mela te palingani cha luwach so cha pwe kita kicha so cha sa ta saliti palingani cha uya kolok uya kolok pwe kita kicha so cha mimi cha mimi ni samba wach ta mi ko sa ya ayo nanai share ayo kicha so cha pepe yang utuko incha kicha pepe yang setan ngen sau che mak cha so cha klang और चाना ने ngenen coach ke चाना ने तामे मेलेलो इसमें मेलेलो चाना ने क्राइस ना चामा और पेन का सौ कंकिचा कालवा कंकिचा ना नाल में पु ओ सौ कंकिचा कसला तंकिचा संग पंका ना उतक मकचा चंगलार लाले तामे कम मी मिलाले तामे मी मिलाले अन सौ रई मी मिनान मौरन samda वच मी सुच का पे नाई केलिश का पे तो इसा अन सौ kan making so ngata yen pulikiti murin rane unanen lebele na wa ko imo murin manage sinawata pa isla ka kong bilso pa ila pileu yang pokata sin maur kaparan in sambawaj apni yan so me muita ta krai sang kaun tai maur iyan so me konta me songkan me imen isolar panga kita I kasuma wi ala islamen me maur ki apsasi ato nai pampeto sang lale iyan so me imuita krai sai maur ini ikaklangata change ikaklangata me kaker peweti ikaker socha men ninangi kang ten nimte buya te kosai mes chomao lipanet te parent tuacha kosai mal peine tape ikake konta lamun coach rei bwegi ai muitong sises na nei maur ari mem kosai ya masani kumani amai pan te gila tame melelo sapul mamasan kan te gila hi kijai pan sala tokla tamak chaisal dia tamak chapel kol tu wi kichalale ime ayora la pan kosai ya isma kachawiya peikiong iya chakaun makcha peikiong tip uya chakaun makcha peikiong coach uya chakaun ne so ya tola ko sa Israel ap sapang pachawan kich kata uto kana pram o sa kincho ya lutuwa naman sang mas koto ya wewe no masan kumait pan sa takla so niyan so ma Jesus masan ni may pan tegla tama melelo kumait pan sa takla melelo pan ka sa tak kumait la Araso ba din tayo yari ta coach or tame melelo pakit na pram miaray pung reyna na huki yang Jesus kamilele marahan watch pin na chuoche magmiya pung ngoy yang miyay pung niyan so mis chowe kamasa ng coach ka wait ko tong niya ta so mabuig sa ken kapakapikin sarawi kin uya mai kin mo sa kinasa coach limpa kang coach yachkan tirinay men tuacha ay men uwang I mean kosai, I mean palian, I merenta. Yatuan achpan tamaga kosai yang pas kucha mi man saken lutui tamara matawo tuacha matawa na ramase mai uya tataka nguk ai uya mulatu uya no mulutu bangai chon tatak song koi kamakal tanu momo song kan kosane tinom tala kan kokok tatalum seli song ko meramat matawa se socha mi man saken tataka se chokun lutui man socha pain kich pain niach mamomo kitsarian coach tuacha nay na pram kich reina nan katete Jesus nay na pram kich socha makalitui kich ab Jesus kasayan ang palingen ang palingen niacha solid kolok kichay laluway chay kakaluway para ninsa na mamuman apos chop pachapach ranwak chichaperan socha pan kicha morosala rinsensu watape sin kosai tak sin moket jam me ko chuyaw ya pilin sensu wat nar hi sensu wat me aman uyang ya me ko chai so ma kong lingor pa warrai song ko we I kasalapan mag just salatok chami mi pang kanau takan mesuwato setan sain sali kicha pichi kicha kam pamaskuni kicha chama tamatawa mag chawya no inapram ngoy serian coach coach me kapikiyata songkan uki absocha wewe kemnan palingani ya salit tawlul ima kareta iska ko ima ka masanan coach ima kareta irong masanan coach me melela uwanga ilikam ki ay kaman korur kis makal kalong ki ay kapich ki selia imo mano maitur gilang ay saraw kareta may wiyata mama
Wow, praise the Lord. Garita song ko So mia acha pung kijaken bil men foi sau tabe even tokcha kakon o soir makcha sapung up stil. Pueki mesuata me maurecha So si se sap kochin masani yang rail inda yang kumail ni melel. Inda yang kumail ni melel meman makinuyata tip yei I melituan tipo. So meman makinuyata tip yei melituan tipo. So Roman kosaya. So Paul wan paron Paul kosaya nan Rom wano isak wano. Ipan watak. Nan Rom wano isak wano. Masani. Pues melel kumaila sayer mech ni amail muitang pin kumail puen wiala lituan aman o peikiong or melel kumail melituan kumail ken peikiong ama tip kumail peikiong or tip me wiamail kaun o imulan tip mela Roman wano riesak wano wano riesak siluenta poinon tip ye mela ap kisakis sapanen coach ye maur saujuk ren crisis Amen. So ebil taula cha ko saya me makmail pepeikiong coach or coach makmail kaun me imula pung pung ren coach kaya kung pung la ren coach sanga chan kalanganen coach amak cha pepeikiong coach ak cha banum kila pung o maur sojik amak cha ban pepeikiong tip ai tip me ya buya cha kaun kaya tekin coach amakom kokon makomosa me como ye papa tip chaka cosa me chapa papa tip teso boya tip kan me coach me cosa me suat te kana que ter huya pues choma ap ko huya so mak cha cosa mal mak cha ye libil banet mak cha ye so mak cha ye kama kamal mak cha ye nek mak cha huya me suat pon que cha huya sang puka cha I tip me huya cha ka Ime cosa ya wasa. Ama tip or melel kumail melutuan me kumail kin pepeikiang. Tame kom bil changalar lole te changalar lole manom keimen me kom milar lole me ka orka ime ka kaun kilar. Kisa sula cha taimong sises. So cha taimong coach awata manage tapa. Apa taimong na keimolap pala ka keim sang cha ni man sang lel kelak tapate fe Facebook o te mi pon computer en te wiya sale me coach me socha sapol man coach lale ko sam palang chail tawlu pe ke kate yang chai wasa men mi tamak cha pa gyong ye ya chaka amak cha pa gyong coach okay kapanga coach lala poch ngi che chak chik chon me che kanang ama amak cha pa gyong tip ai mulan tip mela Kaya diagin ba kos kaya cha melan paluar palingen koros mela or coach so cha ko purperan ke melan aramas tepan aku purperan ke melan aramas man merati aramas man me ona patar pues more watch temporary more machami mirale nang kala coach mi ayu muy a moren murin match kola so cha yu muy kareta makchaban Pilata maur, jaban pilata sises en kakauna cha mauruk cha kapkapoya da kupurong coach, ak jaban so ku wing coach pachapach, jasulaba mela, ibutan mauromo, amak jaban pilata chansa peikiong coach, o mela leikicha, or too bad, made kind sense what, pokchabil ban mela sauchuk, just jaban mela, kijaban kula uya koloko, warroin, uya dokolok. Uya do kolong kita makchap acha bilibilo so chaban makchapela ta coach okay kapanga coach kechaban morso ju ke acha so tame iko sampal ki men pleu cha kasansali whatsapp kom dale ta sopung porque coach so chaka pagata kom yan mela so chik coach so chaka pagata el porque yang kechail kapagata hong setan ona kan mesa pagi yang coach balian ta kauno acha bilibil ka karek chala wasa acha pilibil ka karek chala acha coach makchaw ye papa limpak melel wana limpak chapil chukak melel limpak apcha isu chukak take advantage tu acha isan gila coach limpak ak chapil chi char ke tamak chami milale amma ban law mau like ko to
So coach limbak apil kin waun ki acha pilipil amak chapila tak chanu ye mamaliki or acha pilipil mo korusian sapai kin kare to kapal pon maure na ramas amak chapai baik pil kin open tak kapai pon acha maur kaitek pon am maur chapil pon am kapanai nai makam bil sapai kisme kabil mi miseli lumakan rabil panyang apol kita amu sapai mai bil sapai kisme mi mereka bil panyang apol ki ai sapai bil bankare to kapal purai ama ipapai yang coach ibil bankare to kapai tuwe cha komui makam bil papai yang coach kom bil bankare to kapai or nan masaren coach masane is me kapai yang ye yam kaun ama kapai yang tip maka papai yang tip imula mela kapan mela paling anum mela palwaro so kapinga coach pweke mia chan sa umawan rong Jesus masani tama kare tak mais ko chakung wewe ki ay patangkan nanay kin pata ko we ni san salamawa tama ko mai wewe ki kiyo peini pil sa pangalacha nan wasang wata ibanu da cha wata kong chele masani tama kare tak mais ko chakung wewe ki mekan me ko saya Nain son paisok silu paisok tayo ma. Takaiten pueki ang maisuo kak rongay batak. Hallelujah. Kosompal komo yung ngayon kak rong mau. Ta kumail katao to kan chepel pueki yehi sama mail. O kumail kin nanchiyang kapayata mekan me sama mail o kininang yang. So kosompal at chakan rong masanin ko. Chiraman rong chamenta kita ichar kita supay wisang osmiyayar ma. O kosompal attitude na chamong yung. Pemakcabil koto ni aca koto coba can yang kasawik can yang rong selit yang aca kelang wayo malaban osate intintan yang momo purowai so cap me ko cabil bana lete amak ca koto ni aca tu bang so cap kacapan ki ismo kalau kiap ya nana masano a coach bana uti komo coach bil bana uti ya amai bang koto pengoy me mai bang koto mangoy kelang kuini me pat-patakan na ibang rong mata me kos ya may asata mentin kotong kasawi ay bimancho ale ti kotong ay punpunot ke kat rob ke seli usang isoja koto ni ay utan tu pang rati wan ay pen pincel na buksarawi iran pukan kota chay pak pasong kos uyay katete nan masanan coach kay teken rong chautan so sa pula pa i me intamo kchana na pen rong mau penia chaban rong mau kchabana sa uyata kecabana sa itawen kecabana sa mamaorke jaman kita ni yan sombong ayaman sound worse nan watawat ikaidek tay ikin watawat iya sa watawat mo kap nga coach tang chen kalangan ng coach apwata instruction ape ka waitin tame skulo intinta ibang ko sa yan ang skulo tuwa cha ay te sa kotong niya inta serkalila te tarkanila ang serkan ay socha chale cha taropue ingay chaper winching seli socha follow direction pueta ischorong mausam patako bil kakau wenta okay instruction te direction mi apon tarwa sa patako bil kin still ka okay yech moment ek may ban en multiple choice kan te men kan manser mi ayer kan icha mai kalorila kachanchalila mama iya manseran men kachanchalila te chakla te yamomo ekos kosa iya ho puegi ay chorong mau iwiyata usang iwiyata usang iyo tacha ko lang ay penin chingitira answer ko spell out iselita me answer intay asam batako intao direction ta kawito inta kachanjali answeran kaschana na chingiti po chinge ijam ka tarkanet kachanjali instead puegi chorong mau iwiya penay iyo tacha ko lang ay uyay usang sapung sang taulul tame masa no koskosaya so tuwe chacha ma chisime kamele le macha rong pil kosompal rong mau pemakabil pe so cha pay attention ang ikak luk wari kenu kilaki kenu ke usang amakas chorong mau ka bangkolan istuwa proto tami ko sa yawi ko chpama pa chorong mau ibil ganyang wiya songo ap kalanganan coach pweki kamarainen ngay sarawi power of God nganen coach king kamaraini ramas ina na armas ka kilaki ye bangko kulal mo enta tamla pinta imano kala pweki ay mata mimi akiswasa te izo cha rong mau song ko kosompal mele chan rong mau ay me Jesus masani tama ka reta kumail so cha ken wewe ke mekan me ko saya
Poi chamak chavan socha we ki te asa mau makchas cho aleti mangi chikpa. Poi kita sambata ko koskosaya ka bil koskosay. Te sambata ko koskosaya ka pay attention ang ngi ko te masaw te momana lu apete ya mom. Isme kong klamasan kocho sheshera kascho rong masan kocho kaskatete mas aramasen. Laban so sa patak, laban utan samay panglarong laban po, ang laban utan powerful kan rong cha, utan kama katatanan na yung. Oh, praise the Lord. So, kasampal achamong yung kambil kang ko to pungmon silangan coach. Pagchan ka kaleti mau, pagchan ka krong mau, pagchan ka mamaur kaya, di masisas masani. Yech, makumay tama kare tamay rong socha rong kilikalang socha kalang. Hallelujah. So inta meman mechap sang ren coach kan rong sapol mang coach masan kan. Kumai socha chap sang ren coach ye makare tamay socha kan men rong ya. So iraila kan me pilatan ren socha rong malik kita o kumalik kilang patak wiya win takaluna wali ka pala po win coach karantor. Koa coach kasa sang ya. Mau coach limpak. Coach pula pon lopo. Sangko, Mia kalalapak may pilaleti sangan kalalapang ko. May pitata, yatuan po, coach, sises pola, may yasaw sises pola. Yatuan ang socha watak puk saraw, pain school kaya, kabil ka, akamay kimasan ng coach. Ang maping kichel, kakopreto, pain na chamor. Dami kin ko sa iya ka po i-experience, po niyan so may sa ekotanan, maurwa, chikin yang wuya. Isa sa taulul ron puka po rongasang aman irongasang ay som patang ko rongasang aray ko sa iya aman ko sa iya ngoy rongatang ta ibilgenu kita ipali so yetmen melelab isa ik pake wa ta pasang ay pe school gya po yen yang tipe ki ya kai kak yang or ko sampal po isang ko mesetan nenen waste time ki chela na no so magchay pan sokosok po setan o setan is under our feet. Mimi pan ne child ka iya wasa. Is an setan wasa pan ne child ka itek pan mimi pon mga child ka chinchiya. Pokchay pan mimi po. An so korusyan. So chan setan apil manap. Setan unen mimi taulul pa. Magchananek chanano sa manaman korusyan sabol man ko cho Jesus masani manaman korus ko tongya ya chikiyang kumail. Kiyang kuchayar. Magchapilata. Anso jam magchamay tong resa chamor. May tong sisi sang kaun da chamor kayang ya paisan ke me koros mesapol ma. Chana na asa. Chasulana ane may tong sin kaprok apen bil kikichati ape. Sin kaprok tak singilen ko sa tak sin comment kisen bil kareta ipan bil so paila kiswasa ko. Hey, praise the Lord. Kareta serian coach kan? Serian coach kan ime wasainta. Meman machop sang rian coach kan rong sapol mang coach masan kan. Or niya chapan chop niya amuyo ngoy niya chop sang rian coach jana na bil rong masan en coach o peikiong. Peikiong akay san salama sapol mang coach kan o makaitek sapol mang coach. Po sapol makaitek sapol mang coach kan. So jagan waray. Rakoto nan maurwatch puwag repilata repilata resegment pulikite mauren samba. Apuk sarau katete yang cek kate kalmongi alasang maurin sambawach. Poray nan panali alasang kapan so chaka ko saya ko prong ko chong am maur. Law kapan muita lang sa kanam maur. Muitang Christ ang korusyon. Kahit yakin pil 99% tape. 100% din at maur kiyang. Kiyare ang coach. Kahit yakin magcha kiyang kahit yakin chapan pits palaw yata tipa pagchaw yalart. Chabil bas pileu chamak chapil uyata miyaw yapa chabaninta main coach ma engage kap kaitek chelen pil take advantage pwede coach coach limpak mau pang uyati pa o may lang pala paninta cha maka ya so pempuk sarau pil katete makapanin sen ki cha uyati pen tipe o cha kop reyang we have main coach magong pui sumak ran main coach magong pui sumak main coach magong pui sumak main coach magong. Hallelujah, praise the Lord. Kapi nga coach kalangan kiyang coach so imen watong kuchay na marang kapon run watch bleucha encourage us
kakela kakan kecai kawit kin kecai kacaman kin kecai tamak cape peikiong mak cape peikiong tip peren ki kam kamai tip yau ki tip kan akcha sama yi me wiacha kaun ama kecha peikiong coach kapnga coach la pocha ni cheche komat yi mak cape kak en koko we ni tipakan sa ukarusian miminan masalan coach in the presence of God mi milikiliki mi minan mochualo klam mochualo me yi presence of God mochualo ni den karetara maska scientist ka rappa kiseli mochualo mi miao lo krechkak tiar pueta po mochualo yi presence ng kauno nan liman coach nan molen coach karetak chana na mi minan liman coach ain sa ukaros cha mi miren coach likliki kop proporki pues mak chabang ko propor aramasaman niyan so maramasalu wachala yach ko watiko way bilyang lu wachala naga ko propor kniya ko we ko aliate email tong yate message ya is che sabe ngukte pun sa no message ni yach ka bintai yari ta elabil ki yang ata mo mo ya ta chame pilmen ko la pe ya praise the Lord so ko som kwal ki jan likilit pong ko wach ko propor ren ko ain sa ugaros kay tiagin po ka chaban sula paksawas ren acha liter kante isinga so tawlu ki Japan honor wauni kin rail pweki rail ma coach tatongi wen wai ki chalta nan mor wache coach tatongi rail mor pweki rail paik pweki rail lalapoch pweki rail lamuge coach tatongi rail mor wen ka kuya kama wong na cha mor or ran wach ki chabil ko tonan mor wach ak chabil ban wauni kin rail nintuan coach apil wauni kin rail obil wauniki anaracha coach an sa ukarusian bona sa coach an sa ukarusian liki an sa ukarusian yeremen liki ala musin pai acha pai ta acha kopropor kila yu song choror likin kauno kauno magsaban liki an sa ukarusian number 1 hallelujah praise the Lord kalangan ng coach kalangan kiyang coach pag isabol mamasan kan merel makininen Hui ngong ya ye song mi men share mo na ibilban kaira la cha ileu pa no tami ko yu kamelele me uya me coach me ko sombalong aramas man me pilataren papa ko che pwe ki kakapakap ken komu kom ka chaka kapakap na coach pambil ko pur peren dia chabil bang kapakap na pe buk saraw masanik cha ter chukiti sang kapakap kriyom so lang kan ap makan kenail in order for you to be strong nan more watch and effective and kak tuacha effective tuacha itipak nan maurin saulang kelai nan maurin saulang pilipilo mi miroyamu kamu yanane pilata ain sau koros men sang koros rang koros pilata melaba ban kau weya libliban te yate intintaya yamoi pilata ma kong pilata kapakap kiamor pilata pakpak marang korusian pilata may pilpangape so chang ya pilata pak pasong nom pai pelen watawat pilata inta main coach komangi me so chang ipang so chay nong na kiyong ya inong laut yang kakwata kiyan kakro pilata ya cha pilipil ngong yaw tan kamile me ay pilipilo mi mrei pemaikin puang ori puang may pilata puang ranech pamu ya pang seli may pilata chupang ko to pon le bari ma bancho ko ipo ay char po share ranche yo ya jay pilipil so chambe man bang ko to pilong tama ka pangkang tama ka pan nim tama ka pan is ma ka pan pachong pain kalangan ng coach pain nganan coach panggalwa kang kichamak cha pilata kicham melelin tuwa chok kichap utan melelin men papa coach kichapam pilata masanan coach pilata kapakapong coach pilata wong coach an sa ukarusian song me ibil kilang me pil rock ran pukach tuwa chan yan so me kakotong ren Christ makakoto ren Jesus niyam rongata masano ko masopuye kata pil mga tuwa chan makokokito puye kiyam masopuye kan pil kin iklang me kin kokito niya masopuye pil kin matang cha so pe ila puye kiya koto es chokokito niyam limpa ko ang coach puye kita me coach wiyang kokito niya masopuye pues chamangkula nanel so isong ko ibil menan karach kichail puede que son balong que chain makakoto puede que masa puede kata que masa por la po intamel que pan katutu que pan chomela que pan kolo Arya kabang kotes chopan ta kampilpan men pile wer kirla palio yang sa erseli
sin maurin kaparenin samba kan pue kita ka choko kita niam pasan gilim pakan coach ke niam pakong pakela te kasompal kita tatok ma Christ ya yang kecai pon lopo nia kollo ola laut sola momona ramas lelan so me bilinen way rock pon lopo wi pak mangeng ko muyongoi ismenta may pang way rock ay pilmaninta makong no mi makong pui banta yar te pamme kareta wi loko iban pato wi taulul iban wi loko kicha te panaman moin ay kananga ban kisina kischai bil sapata ke re yari sola pan kopungan lapa poi pan di pang ta ko me ban cross lake nan nang kilumawai pan ko ton way rongke iban uta cha pulikiti apo yakin lumpakan coach mo wang kalangan coach pon lopo way rock loud Omo ongnya tami kos ya ni ay pang way rock ibang lang wang chama sa mo pil wasikitar jare so ibang girti sa akin ibang girti sa akin dulo po utan repenseli pwede kalangan ng coach way rock pon lopo ay tamay samay makong ray para sa tamara wiya wow praise the Lord. Akcha so pan wi la nai wi nan wasa kos ko ya masalan ko chaman to ta cha ya ta cham so pata kan so li pan ne so kama liprap yechkan akcha intai yar ko kun lai pu pan taxier pu pan akam mai tintai ki ibil ban parianta aish oh praise the Lord so ko sompale cha pasan en chang pon masanan coach o ismak chaw ye peikiong makcha peikiong tip ichapanin nen matangong reaktong comment kante kosoi kante ngilen aramas amak chaw ye peikiong coach ay yari makcha pasan pon masanan coach so me ko chubil ban kama kita tam bas pasanen mo pasanen mauran ngid wiya market kabil ban bakriye ban tamro way ngoy tay kalangan ng coach iban bil kapakap kun komu ye kapanga coach ay so korusyon kachailen pilata kapanga coach pilata kalangan kiyang coach tame uyayang kachai yasa komkak mata wa ekis apal songkan eban apal cha makchap mama urselicha eban apal on kacha ma wutu kacha ka mamorcha makcha saik mela puenta makcha yang Christ chamin yang Christ kacha yang yer polak cha yang yer yarsata ek cha mamor yer maure so cha matak so cha chokon wasak cha sosa kailok cha sosa pirin cha sosa so ma ka bak cha sosa kamaya pe cha sosa buk cha maur kita maure kap me woksang maurin sambawach pirina I naroka I men wiyamwa tsongan I men pelian talapo polapo an ki chauros kasele panyang man kuros kasele len amoy gin ko sa yauros pwegi tsongan at chay pelian pombe chay bin kasompal praise the Lord anyway so kasombalang kicha kasombalang kom yongoy kicha ka kasomao kon wasayang masamasan chok sabali at chamaur tamak chamaur ranwach mak chamaur ki tip tem chamaur ki coach kapanga coach ama tip kayu kasaleli ka kamele mes chu sapungala acha rongo nangla coach tamin daga kaselel pueki ka sayer met maka mamaur ki tip akchana ne iroti ichana ne soigala ichana ne pulikiti mauren tip ichana ne pukata mamaur ki coach po coach abamba chapach ko kolacha tip miya yumula tip miya yumula ta mela pil pachapach a coach maur pachapach me papol maya ok chay bangla na wing coach so cha sangan kamata kay ok chapana leti kichapani ne perra na sa koros amen so kasampalong kichail kalangan kiyang coach pweki sa polmasa na sa kang koros sikinakis mulato na ispan share pan uya wat chongoy purpur yamoy kiana na emor pakren coach yen iskaite katete makaite kin ngoy song wat cha kaite kin ngoy song rong cha ap ngoy song memor
pwede ko to wasang o intintang kumail. Isma ka peikiong matip, yay tip am kaun. Ama coach am kaun na iburato paliang ay katay usang. So, ein so korupsyon ni kamilele me. Tuwa chan so me ikaw ko na po yan share inta wow tis masano ye yang ya. Empleo ko lang kaya imor. Ma ye wi papa ko chin duwan ko pro. They been mila out of liner. Ein so korupsyon chana na chok pok chang ka line. In line ang masanan coach. Ichay kapulaway ichay pusaway tame kapay ko tongnya ibilmen shirong komui ang sa me blessing o kotongnya ta kotong komui ay kamelele me kom socha men kulati yang komui manen multiply komui manen ngeterla ornia kotong komui akam bilban shirong riyam me chikan po kapayon kaklaut la kapayon kaklaut la ori karbanay watu wasa am pilipil makampil men pilatale isa na socha me panit ngongu tami kos yaw pilipilo imi kayo kamelelo poson ma pilipilo pilipilo mi mere makamen pilata kelel kamen pilata yang osola masanen coach yang osola kupron coach ang amor akaban pilata kaite kaman bang ko itingongu pilipilo mi mere mor makamen pilata me mor nantipen ariam pilipil men kasto bil ka kapupon kiaman po masanen coach lelong kamu yaranwach or magcharong ranwach ak champil pilata ranwach kichanter kasaula ya na maula kapuna mo itong Christ na imo kahit cham wiyaw tapan lakap coach mo wiyaw tapan lakap ya tuwan magcharong rong nang gala coach inta magamiminanti waksang tipan kotong yak yang yam mo paganggakan ka mo renta so ma po iparon ki ay kamitiya kaparon pasagin ko pa nakichi lipan eta sagin ko pa nakich per kakalakin sanda sari hallelujah kailangan ng coach. Chay kaskas cool. Chay bangin na sola. O sola kuprong coach. Or makas chama na sola kaman sa mesises masaniyang wasa. Tama kareta kumais ko chakun wewe kimiyakan may ko sa iya. Kaiten puwegi amay ko chakak rongay pata. Pag chay soy. Puwegi ta lampa mo ko patangki. Kaitak pa rin ay lama-lama. Usang ang bali. Ichiban rong. Imo na yata tuto mo. Niyan sa may rong ata sarapin me kalkalong gumasan ng coach me ansa may muitang Christ ay mauro imo mo na imo kita mo irong inta kay dakcho na imo mo so men we bil ka lang jam mon masan sarapin iya sa imen every yo mi chaman rong apata ako wag sangat an katilik patak is chaman rong ap ka nga coach we is we me irana me coach pan wag kita lai mornan rana mo coach famo kita lai mornan patako nan sangan wiya pa so chama luto relel ni mo inta elna ranwach kana na mo itong resa mor po kami minan tip yechkan i scroll zel nan Facebook ko lang ta patako i chaman rong up i go kola bil proto i klang ta masan sarapina mo ngong klar me coach ngam pasang apem inta na ibang lang ma kasawi mas mo na ramaso tot chapa wa koto icho igo kita icho ben rong masa no ap koto cho coach to kay mauro kita la abay mauro ikulan ngay man kasawi isme inta so iya sa man nanay wasan sarawyo o lakan makin patang kamasanan coach irail chome ban ko ro irail ko tawo irail masanan coach sang nan pugan look yach kichwa to o nakray ka wewe sangkan so cha li baby li kin kakyan sa wasnan no pin seryo no pin kakilay la sangkan ap utanan mall sarawyo o lakan cha mesakin ko sa ya irail ma Katie ang coach kan ba or ngay kin yang acha mot chong kapar kelang tawe yang acha ibil kakawata pa ya po yaninta ayawe wen men atame men so chakak ponan sarawiyo mo ime mi yak ka skulin buk sarawi song kam anana wiyawi bok chailen ka kalala pak paranan punga chail mak chaibil so wewe ki mi yang en sarawi ma mawres chamela ngin sarawi sir ngin sarawi mi miremi empin coach wasa ngin sarawi coach men coach ma cha we kita magchakos ko sa iya kahit pina cha we ma esang reng ngayon sarawi tami kos ko sa iya we kahit pina kaya kan kos ko sa iya we sanga cha kalanganan ngayon sarawi thank you Holy Spirit kalanganan coach kalanganan ngayon sarawi we ki kamaray ni king kachay kamaray ni king kachay or kasompa lang kachay we kita may bilsair kita wasa kahit kinta ay usong choro rapi manen we wow we so lang na nakchay nu ki palit teta kachay la nane kasinenta o kacay mo itong Jesus o patak Jesus na chay more pag chelen kak salatok lasang ban mun chichiyo
kejailan kak mayautak, kejailan kak an ke mauran pepol, kejailan kak an ke kamaur. Aray na chapan piluya, tuwacha, kia chapalite, aray na chapan sucha man wrong, imagine masani, tamak may chawe ke, pag may chaman wrong. Aramaso kat Jesus kalkalong kia inta, po parisigo inta yang kecema, po satu sigo inta yerma, ngoy so paila palio, ngoy so paila palio, ngoy sa mala palio. Jesus masani ya tuan po masan memele la po sebangkan udah aja bak pasang wata kala irata pakich mawar. Jesus ki kita maur, masan maur. Ekin kita cara penir katete ke Masarail. Rekilang po Jesus masan changin sa uchkan periti sapo. Chang aramas maula. So tu aja ran wach kecai. Me chocho ko kotonan paronsu, me chocho ko koton pun buasa. Pue kita cai ko tabak cai rong. Kicha sosa me so mau so chakotan ko sang reng ko chinya chakotak cha sota. Ya wasai rami panasa. Kulana na isiya ni chikura isiya ko saya yang kecai ler. But Jesus po klara cha sumaw kan, acha luwach kan, acha sopung song kan. So lang konong kachan mamauran perti, takchan mamauran wairok, takchan sa sumaw. Pwede kita Christ coach kita pon lopo. Enta katan maula, enta maula. Lupalap kampong kalapang Jesus, kamawi kumaila. Akcha so cha we ki pos pasang wasa stroke la rai mot yatan or tataka song kan ay sel may saksidum tayo koti song kan wiyawitan bal waroy ngoy ka say ko waklar song wach koleti yang ngoy cho we ke pwede tay cho mimnan masanan ko chay kin yang cha tipet kya so ime yaso me so batak likam chocho bang ko to ni mun rana kan akom so bak pasang watak po kami yan we ke me elelehan so chailan yang an ke kamore men so kap nga coach kalangan kyang coach pag sabon mamasan no mamor manaman karetak charong ja masanan coach ak cha maula po masanan coach mamor chay so la kilangan cha pon lapin cha kayo once we ke charong tama melelo ke cha prowe cha apply mele songoy lab serbeno inta cha riyay kan pakapay mo itong Christ amor wiyam ka kan peik posong laut ke bangla intai yuda cha muy tong Christ ay mor ibir wiya chay ka kan peik ngoy muy tong Jesus na ay mor kapunga coach ischo ka lukila socha isocha ka lukila tama wiya wiyo lel ran watch ikatete kamelele me masanen coach me moro e manaman o kin wakito kay nenela moro na ramas aramas me pilinen kapcha kay lar kan nenen kapcha kay kelail kan masanen coach pang coach palang away kapcha kay kan palang ko way masanen coach nenen kong yutan manaman masanen coach amen so being coach masani nan Ezekiel silisa kono risa kono intay bang coach kiyang kumail mong yung kap mong yung bake amen praise the Lord so kasampalang child ko to surrender ourselves niya charong atambe yechta yatuan makchapa peikiong coach maur watch mi dama maurke amakchapa peikiong Steve chapil banu mula mela so deep o coach hallelujah so iya itapik aralapen rano chwe matong kecai pileuja kacamang kecai nan anso pukache kecai kak matawa o sangkoros momon mawar so lano krongen so ma pompe bil open tar cai kak travel la pompe sangkan Chakak matawa me mo samba ki stolar tes Christ pan say coach to po sanggoros pumon malaylay. A Bible bil ko saya niyan so maramas kampanta tan ma malaylay sila iyan so wa maka loko laot pan lelo so kasampal ke chan king kak masa-masa na sa koros. Be alert all the time. Be alert. Hindi ka rapan tuwa siya. Ayaw, tanan nga niya, men share, kailan masa-masahan. O patan kapakap. Mas-masan. Mas-masan chan cho kain sa korusyan. Pagkas cho sa ain sawi. Ain sawi or tiana ne cho mas-masan tatawra cho. Aran watch tuwa cho. Ime buya message chong ya. Tama ka mamorla lene la ka mamornan muya papa coach ta tip. Pileu ka chamania, pileu ka kela kaya, pileu skulia. So yaleti ka pinki. Be alert.
Kechailen kon wasa. So yaleti taudun in the okay yanana pans bil jok mau sang chapa wabulus way bamba chennei. Mein coach ngain sarawi. Rop mas na na imor. Song kan koros mates na review ta idea kan gupromu kom coach ki way sang so iki yang komui kecap pilata ki yang coach liki yang coach puengkak uya sakol matatok unsak ni salatok kai dekin akai chapara richita akai rich ponti lok walu ape lok eti champa coach pag jagak akai pak chail kininen lok walu iti akai paron na chail more pag chai sai kin jaman coach and uya sakol matatok lala Amen. Amen, sister, brother Bernie. Kafunga ko check chela nane let loose. Chela nane let go. Chela let go. Everything. Song chorus 100%. And acha more kay take 99 to 50-50 yabe. Ma 50-50 kichaban kak pal pasong yata riyaw. Pualap panenga samta alap kaun alap ma. And kak taro ka ba pal chori. Praise the Lord. Just kak paba coach riyaman. Nuta never. Chika kuyawi. Kichana necha pilata o pilipil chang kasanti changeo. Magchaman baba coach. Pilatar coach, Santiang coach, Melelang coach, Lalapachang coach. Yeremen kam kamal seli. Ika ko sa iya kamal so me yang era manay ko wikilkilang seli man choro may sum. Sabi nga coach acha when kak pachapach kichani yang coach melel ika melele me ampouten en yang bani yang poten makai kumaino sarawira kabil ko wikilkilang seli ako liya beta ako yol utan lapalapan me ko chilauti yo mo ka wiatati ko wako viena naro kaseli meche iko ka wiaga coach ka melele hitu echa coach ni acha wange coach sabange remain ya chai more alai more I surrender everything to you my life is not my own to you I belong ko the sweet mouth iseli coach kjachak sweet mouth kjachak sweet mouth coach ko the sweet mouth iseli apacha mong yung pakpaki iseli man ay mong yung reti yang eren pero kamanaya ko to awayautan oh I love you Jesus you are my everything apay mong yung reti na pietora man so chanane cha pul me korosnan limang coach pulgid me korosnan limang coach poray na chapan wiya koway koto yai mi ko saya icha mabang wiya wiyang chan magchaman so kita aniki painan palikoros aksaban palbasong yataryaw ornya klok magcha palbasong yataryaw lose pokon mela or chana no unsaka na chamauren ko yang coach unsaki pilata ki yang unsaki kijay ikos ko sa iya ni ay pilina na uya ay kapakaprang koros po isyoman uya song ko sa iya isyoman uya song ko to chayang amo ikamelele makichay korusyon nan nanchi ikapeng kiyang coach ang pilata piliyang rong ikalangan kiyang coach es just sapungala so ichamimen kongongo keng kichay lo kawait keng kichaylen pilata memor kiyo papa coach po makcha pilata papa kiyang coach a coach me acha kaon a makcha bang pilata papa kiyang tip a tip me acha kaon o imulan tip mela sauchuk amen so pilata coach be alert all the time pilata coach nanomnor or pasa pangintam is makapapay kiyang nan kala coach komo measa makom papay kiyang tip kapinga coach miyamuyan sa umawan pilata pay kiyang coach kicharong erme imulan tip yay mela so chay usang churor so chay wal kachukak pitok sang tipo pitok sang mela pitok lang kiswasabes chukak Puksaraw masani me Jesus me al melelo more. So chawasakis pagkakapit kilong nan wing coach without Christ. Only through Christ Jesus alone that you can enter the kingdom of God. Without Him, we are perished. We are so chay chukakangi. Chay ban solong alak chay ban mela sa uchuk. Ipakitan karkarak komuyan liki young coach amamor.
coach men tatong kang child e kupur perang kita tatong kang komui e bil ban tatong kang child bil kupur perang kita tatong ki e me kong sharp ne chakot las kan bil kak sharp ne chayatan song ko silo kan bil kak sharp ponian sa magchabil ban muy tata cha yech ay more tatong kanya ngoy bulgiti relax ek long way po Jesus ban tatong kanya iso chaw yaw te kanya masanen coach iso cha kai si sel iso chaw ya kapakap ipan wiya tip sound tatok konstaulul coach ban si pala ya seli pwe ban pukatan tatong kanya pala way krisi way iso cha me ko cha kakuyata ban ko yang ang luck ko way pipra ko way mal so cha wa pwe kita cons iyanane kongan sa korupsyon sharpen an sa korupsyon at yato nay katlasa puyen ka katarway me utan bang ko way cha pierce ko way cha utan palpalang way cha praise the Lord kap nga coach so kalangan ng coach kumay kupurmak may kaurura pepilkin so cha mawang kumail ay pilpak mang kila chak main mang makong ya kalangan ng coach pwede sa wala masa ng kichail nane pilata peikiong coach unsa kana chamor kiyang o kon wasayang tama we around us na chamor ein so koros chachok masa na chamor ein so koros chachok chamor chonki ya tu na chapan chok cheka chamor search rup na chamor masanen coach nganen coach kachere main coach main ngin sarawi ein so koros kas yang nganen coach punganen coach kachere mo hallelujah kalanganan kumai kalangan ko promoel so imano ta cha kapakap mona chaipan kapakap no kalangan kiyong coach sa palmasa na imen lidang che kapakap na leta Christ o imen pakita kamo yung kin share away life kan koros kahit na ichingol ka cha mo kompan share korusyon life chay share away seli puya ki tame achay friend to kompakapa chay mag jay friend ki kan mo kom friend ki en so jay yang friend ki aran gen kak yang aleti puya ki ren kak yang komor la marabil sai yang we ki rabil sai yang kono sai yang osa tame kom yung oy ko koner yawan kapre no mawana chapil ban yang ki yang rail mi ko chma ni ko chapan ta tong ki am mor na kom bil sai pa ke kom to ta live apet sai pa ke kom kalu kong menim pam kan ayo opportunity ma match kom ka kale live cho ta tong gi wa wong lap che yo puen ka krong ele mo ne pil ban tuwe ya me mas ka tong ki ai ban rong mata me la pa intinta rong cho alanti rong cho par dia boni mo ya mo ansa me iko tongay nay naman joror life mo aman joror page mo kay dek nan nay page tuwacha i friend ki aramas me friend ki serapin me life or share kare tay kakyang wrong or niyan so may wrong ataw yan so may wrong atacha say was ki aramas so ap ipatek cha na life kawak i coach tatong di answer bin more puen kak change ay more puen kak change ay more kawalia kap yang nan more me kaparan ko pron coach pue ki me more ke more me so kaparan ko pron coach imo iwi ya papati ipa yang ti ban sawo or life ka re yang ya fiti yo me kam baka pai me isyo kam baka bangi sarabin me life apu i kam baka bangi aramas me share life ka re ta olo yang ya kak yang pebosa masa ng coach ran watch so ika sampal ke me lali me kimpil pa kita kamo yan share away po may isyo friend ke am friend to am friend to kak share wrong pan bil yam kalok am kalok bil banyang kapaiki ni am ban share away bil ban wrong ata kak change more amen so kapag coach kalangan ng coach po na chay mo korusyon iman lito ang siya kapag pinalita Christ makomalitar Christ kalangan kiyong coach kung lalapot ng ichi chan sa korusyon biya sa same no silon amma no chochon maunan puen king ka kong ay sa korusyon puniyan sa kompan kin kataraway cha witan kamawiyala tatawagan meswato kahit ginarama sa pagchawiya mamawin yung chapel setan magchachukak lang nanggalak watch ikamele le mechapelin nen kapngatap chan mga pelinglingar pa child puwe gitak cherong tame mele
kecaya siasola te more about him niya so macaya expose ya witingkan witanakin lingor taulul or kapinga coach kecana ne osa metatakin chapel tatakin setan niya chabang kapayata te spend that at chat time nine song so chalipilipil komgak matawa mes chowyata me coach apnia chapel wiya warailar nan teleponen ne niya cha so chas pepe usa masanen coach niya cha scroll chanan teleponen kilikilang kilel kante ya momo le rawata pa aso cha likoryang coach so cha kapakap acha ka koto wang coach manage lima wape cha ko winan Facebook kan kaker awai wape songko ori me chanane aware of songang sin putikin me coach kok chakak matawa me putik apo yata tipe ay praise the Lord pwede kya so cha kiyang coach ak cha kiyang kiswasa may pidparan ki kas to me so cha masanen coach lale kilikilang nan kasto na Netflix en tan purpurya mo ikila men koraya kana songa na rail nusa ngaya man somberan ki kasto koraya ikak so cha mer ki presente to kasto cha nin ran pasang utan spend money kila talata bayo simbete yin pombe kana le chokola namiki vale no ikasta bi bango to kasta spend time song lip time ko me kilanan song maur me so kacha ba ko so cho we ke me ai time ang ko so cha ai iwi ata tip lao iwi ata po ki yech coach me ko kolong ya snga ka coach me ki yang ya ita coach me ki yang ya mor me corruption ap yech so cha me ko chi wi ki yang second tapang ay prokoktor sambawa choro nakla euran bil prota tu we cha kasangat sila mauro ay nan ponan terin tatok nan wing coach makchana na wiya ran wach chocho rakach mengaterap chun tatok malawlaw kareta ina nang karachos kachailan nan chiyang yeraman wiya cha song rong chanan chiyang pilatak chambil wiya la disciple mautan bil panyang we kalkalong kisalimasan coach Jailan na pagchay ko Rusya niya cha sapang masanan ko cha sa muitong Christ cha maut kicha uyayar warakan Christ acha puko kaluki masanan ko kay tegnan tikan patre wan paron Israel kan so acha ko Rusya acha puko Jesus so cha masani pira kancha mendi paits kancha ta kukmail kalib me pangkalok masanan ko cha masani kumail ko wi wasa ka Rusya nisme kos kasayang wan paron ko Israel kan may tawin lai or makampil mo ito ang Christ mo pila chapu ko Jesus will mama sa nong kom yung oy ko we wasakan korosela kay de kan na pras ka kaleb ko chba mo chawasan ko we seli wasakan nan taon kan nang wasa magkakakalaliyo ka kaluki we masanan ko pampo ko sapu ko sabon mo ko chito kan gaksan salang gaklengan la kom yung oy me uyate pusawan tatako puen kakitan la itan la chama we transportation itan la Jesus wasa isan la wasa itan la seli praise the Lord so cham kapakap ibanta cha litong cha kapakap na leta Christ como men lao share way life en puen kakaleti aman en kapilaleti hallelujah praise the Lord so ibang kapakap buksaraw masani nan Roman 10:9 niya cha kingatete ibang wata ko ang kicha imenuta cha wata kata hallelujah praise the Lord 10:9 masani so 10:9 masani pues kapang katete kini awamun mesise si Kaun o poson nan kapete me coach kochin kaya sata sang mela or kapan maurla amen so inta makapan katete ki awamun mesise si Kaun o poson nan kapete me coach kochin kaya sata sang mela or kapan maurla amen so nanggala coach niya sa niya so magchase kasamo Christ cha maur hiu song me so long jojo so we kicha matawa me pwede coach makaping kicha tak cha wiya sarian coach kicha cha wiya kapag coach niya so magcha mo itang kasamo Jesus na cha maura so ne we sakriya masani ariso ako'y pusanaro kasamo yer na ray maur apki yang ray pung and wiya la sapol mang coach seri kicha sa ikan ke pungo nakcha so cha mo itang ta kasamo Christ na cha maur law kicha pang kasamo Christ na cha maur pungo manamano king goyang kicha wiya la pungan wiya sapol mang coach seri kicha yang payaki kicha angkier restore kicha bilewo kapretong kicha pungo manaman makosang kicha nan machualo
Sok chakaker layens cho ikak mi chama pulpa ya pomui kapa we chakatete ni maran Kaun Jesus maula pe una mor kapan maula ni maran Jesus amen pues maula mi ayer ija chay ban katete hallelujah sok chakabaka kapaka la sang we ke pinam we young coach lukur young coach open taw mo mong yung pasapol matatok o amwe yung coach en kak kelaila en kak miala so kalangan ng comment Kaun Jesus puede que sapol mo masan may ronger kalangan kiyang komi sapol mo limpak iba chetong komi puyen pung kiyang komi ng klakwach may wiyara mas tipa naman sang niya iputi koyorta leleto ng klakwach iba ko yung kochin maka kiyang yat tipa ikan korusyon may cham-chaman o may suja cham-chaman iba ko yung kochin kochlong lalay wiyala ay Kaun o ay song kamor wiyakin yola ramaso makom kupurparan kiyan wiyala inseneikan solar pang Kaun niya ap kupro mo icha en boita amen amen Luka isakal mawisu ni may manakan mo itong grace maur nanlang pokon paraparan second Corinthians 5:17 masani ni may manakan mo itong Jesus na amorin maskin sora lagan chapeta mamor kamor makap so kapag nga coach easy mo itong grace maur ko amuyata pilipil mau kasi yata pilipil watch puweke ngoy ta puweke Kaun na bata ta puweke yung pali ako yata puweke coach so nganen coach yerre mo kamelele kom so choklang ap kamelele me coach long lalom wakla pan miya po na mo sangran watch ko la so chika bakate kalangan ng comment si wa coach kon labalap kaping kiyang kom melel may papa coach po kisapol mamulim pa ko ang kich kalangan kiyang kom makapantip no kom coach sapol man kiyang kicho may coach kalangan kiyang kom kananga mapo nach moro Lord menta cha masakan wiya me coach suwat Lord Jesus apiye chi wan so mama kom bil coach mo itong gich percent kak kapayata ko bromo po nach moro kalangan kiyang kom melel may coach kalangan ngano musarawi maging coach in kawait kich kamarain kich kakela kay kich so cha me coach eu kicho may coach kalangan melel ngoy Lord so cha kak socha koyak socha meko chika kacheta mengo kalangan makom socha kochen yang mengo kalangan pinsa bolong masan ni Lord nan pilipay pa yo isak silumi ka konga cha mekan manamano me Christ koch kiyang ya or ikapin kemela Lord Jesus and so mau sapol mo masan me memor me manaman me kopungero kay nenach mo Lord Jesus wasakan me sa sapsapong main coach kalangan ikapin kitape ko Lord Jesus te sapol mo masan on kicho main coach kalangan makachaman ken kicho Lord be pile revive nan ngani cho main coach kalangan pangen kicho main coach kalangan ong nan mawro cho Lord Jesus kalangan on komiye kapakap main coach kalangan pon mauren korusya me pachota pon life watch piliraila kan me pachong ma pilmiya so maweo te sangan kapaleo me amarman so payi te mimilalan clock watch pon life no maran Jesus ikatete maulao salatokla in the mighty name of Jesus sangan ngayon sa uchkan korusyon ikatete yang kumail masocha may bungo manaman in the mighty name of Jesus iapi kumail tay koryay kumail ay sing kumail waysang nan mauren riyay sa ulang kan me pachong ya me biman pachota murikan kan numaran Kaun Jesus Christ in Jesus name kalangan ng comment coach kalangan ikatete maula poita maya bepol pewete korusyon kaping kiyang ko mauren isi me pilataran mo ito ang komuna na mauro main coach kalangan nga namusaraw yung coach kawit kamaraini kakela ka o Lord increase o Lord coach kiyang na newe mong yung desire o Lord Jesus kalaw tila hinong kan mamiyo yung main coach kalangan and watak school ki rong o Lord mamaur ki o Lord Jesus and so korostapol mo masa no main coach kalangan ikatete makaite king kitsong rong cha ap kitsong peikiong kitson mamaur ki numarin Jesus in Jesus name kalangan ng komuyo Lord kupro kapayata maur korusyon me yang eran sa ukse me bamba chota murkan Lord Jesus yay kapakap me fitiyo wacho main coach kalangan and tatak o Lord Jesus buen ka ko Lord Jesus lalawang riyachkan me bilisay kiyang rongo ko ano main coach kalangan tuwen sabol mamu kalangan tuwen sabol mamu limpa ko main coach kalangan and we are o Lord Jesus and change your Father God maur kano main coach kalangan mesay ko tong kamu numarang Kaun Jesus Christ kalangan ng kamu Lord Jesus
sekian kamu ya kaping ka sabal kalangan on kamu wawo lengan koros entuk ka kamu kalep numara na kaun song kamu ria ya sach kaun lapalap amen